Mwega rietho rĩa kombetagwo Esther Kanaiba kuma Gacuga. Eja itimu ya mubira ira murega aretete mantu ja kurigaria guntu guku itoka mwire na kiao gya kurigaria nenkere ni mukorojo kura no ntokinyana beto bonete kamotu iguru etwana ekuretera na beto irato mebira kuthithia macindano jana ja kugwerwa muno na ni ngwendia chips ya unyani ngwa mono kwa karara Nyiri nkarija mwekoro wa Gacuga ndabwera guntu guku Gacuga murega athithia mantu ja kurigaria tutonongi murega inthaka murega ikijana mukijana giki tugiokeria ituri ekuru rone tugeta na maendeleo ja wakajetithia na mbere barato akorokeria kurene utebio tuona ende murega tu akureta mantu akurigaria guntu guku ibwega murega ngai yako tharime na rikaniro kurikana nyekoro ntigwa na ana bantigwa oni ndio mwende mwekoro ntigwa na no ndikene ntuko ya narua ndarara Nyiri ibwega murega kagendo kuma Gacuga enkuwa ibwega no ntubojera murega athithetie na rithete mantu ja manene enya kona nyanda kaisia to cikecera mubira jo guntu gwa gukorokera we na ndikia to minkuga ibwega na murungu amutharime ndiruga 2022 kura isiawe rega atomete biashara na aru egokira na iguru muno ya kwendia city ya kwendia twinto kithumba na arito bakenete ninto biria arombere kubaretera nguo mebira kwa murega 2022 tosa tena kura isiawe.